Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel hoy nomntu of course takhilola igagash na mahungu ya kahle swinene ya then makumu hoy mi ta khetela hi kokwani Fonyonyo. Yeah, so based on our last update, you might remember ku ri Gagasha hi kombisini ku hayi endlini application ya Golf 8R and stuff like that. Hi wona mhaka lewa. Now we have some great news. Yeah, hi ngo hi sungula leswi hi sungurisa ku swona traditional vele hi ta hi khe hi suka eGiyani hi khe hi kongoma eGauteng just ku va hi ya vona kahle ku ndleka yini Master T ku ndleka yini Master T hi ta va vele hi khe hi nghena Centurion. Centurion, as you can see, she's in veteran studio show, so come Mr. Post. So you like nga kona vele so tala ta ke she revela ku ndleka yena Centurion, okay? Yeah, so ka sungula of course ra the 8 August leswi nga ndlisa xona Gaga so nga endla live na nga fa komisa ku ya koleka movha mina was like okay tani swi tiva ku Gaga minkarhi yin'wana munhu loyi a nga tela the chance and stuff like that. And then from there Africa tsala this post as you can see la nga fatsela ku swa ku danta day after 12 ni nga ta teka movha or a car as you can see ara mashesha and then from there hi kona la swi vele anga fika a reveal the good news isungula tsala this post la nga fatsela ku ara mashesha as you can see kwalano a vekela that image kwalano anga na Golf 8R, okay kumaka intsana swi veta swi ri confirmed, fully confirmed ku hi vona Gagash Afrika tsala ku lama switi amnandi as you can see swona ka car receiver swi khiya kwalano a ri mahlweni ka Golf 8R as you can see kwalano. So hi nga vula tani ku congratulations to him Gagash i tirheni swinene as you can see kwalano already ma swona ku ti-images ku tsariwa Fleet My Ride hi kona la nga xava kona movha wa yena vele le Centurion. Yeah, go ve titlhela kambe so that you can see the area kambe hi opposite a ni ti ku va mepe lowu va wona lexi njhani vanhu lava na ku va ri opposite fike hi vona ya hala ndhawu liya fike hi jika hi ya ka the other area the other side hi kona hi kota ku vona so ndhawu ya kona of course liya so ndhawu ya kona hi vona ku ti-building ta kona hina Master Chana hi swi tiva ti swilo ndhawu ya kona wa hi vona ho nga a hi dealership so as you can see so i xavela as you can see company leya i Flip My Ride as you can see so hi nga vula tani ku congratulations to him Gagash i tirheni swinene hi le makumu 8 mos a ni nga ze na havula to tala a hi tweni ku Gagash i rini timhaka ta Golf 8R ta sungula hi pfula this live hi twa ku timhaka a ti ku yini la. Hayi ubethelana ngekhala wa Jasmine kima balantwana lesinene ala ntsha kunyanganya la Ayo ya ntsha kunyanganya la awuzwe varili vanhu ririri tiko ala xaveni la baba leswinene yo why not hayi mchini hayi yakoka movha yi vina ku helela ka ma 320 hoyo ku helela ka 2 something
Imuve xota yi laveki. Haxa kona kagaxo u nga yi suku ka polo so okay Ala nxavini. hayi vele la sa kombisa ku i ta komba ri ndlwini so a ka ha ni waste much time on this section because hayi vuya se vele a tlha a hi nyiketa another live loko se a ri le muti wa yena leyi ku hala majoni ku hala ya hi ngo vheta hi pfula na ho ya leyi live hi vona ku i ri timhaka yi tingani gagash like hi review vele Swinene. Aramashesha. Hi lexi aramashesha. Dlaya no kwamulela tiplastiki la. Aramashesha. ya un'wana vele as me a nga khati ku tsaka a ri mashesha i yini so ndzi ni loko ku zama ku twisa ku i yini a ri mashesha kahle master so yeah a ri mashesha as you can see kwalano very is a nickname given to Volkswagen Golf 8R in South Africa, particularly by the Muji Motor Group, as you can see kwalano. So mashesha very shuvula yini quick or fast. Okay, so look, the name, as you can see, the name signifies the car's performance. The name signifies the car's speed and performance. Okay, as you can see, 0 to 100 4.8 seconds. Very very fast. Like 4 seconds, very 100. If you can't get 1, 2, 3, 4. It's like 100 already. That's very fast. Very fast. Okay, aku twa gagash. Xipenga ku dlaya. Ku penga kunene xo nyanya. Xa nyanya. Hi ku nyanya xa nyanya. Aramashesha. Mi right. Leswinene. A hi leswinene na. Hi leswinene. Yes. A hi fikile njhani pa? So hi leswinene. I can't hear you coming. A ni ri ma ni tiva ku ni njhani. Ale yo for paper my bad. Ale you to get Hi leswinene. Xa famba. No, mi khensini. Mi khensi swinene. Mo hi lwa na swona. ngena ni kahle no yitwa. Ne? A lo yi vona ni twi na ri ndlwini. Okay. Loko ni ta ni nghena. Hi leswinene. No ni khensini my brother. Mi khensi swinene. Congratulations. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I go by the name of Gag. It's possible. Hey, you're thinking. It's possible. Na mina lo ri khomana nyana lesha bela no kaya so kumela. Skio hi leswinene. Yeah, no. Leswinene. My one. Touch capacity. Swi leswinene. Vala ku tluleti as we can see xana ha ra ku zama ku kuma a better point yo pause video. So as you can see loko hi cheka and then BMW yi kona, as you can see na Polo yi kona la, even the other Mercedes yi kona lero gagaxa nga tlangi trade in, as you can see kwala ku vhevhela ni swivula leswi tshama swi ri kwala nga zanga ndla trade in iyo yi landa yaleyo iyo ya apply la qualify kumbe leswi vanhu va ku i xikweleti a xi qualify leyi un'wana na un'wana hi hina vala hi tele hi nga ha movha hi qualify xikweleti xexo, so hambi ku va ku ri xikweleti it's not a problem. Movha munhu ku va ku ri wa yena, as you can see. So vanhu ku ya mahlweni va suka leswi mi kuma ku ri munhu a xave movha wa ku i xikweleti wa yena i va kha kolota bank, movha ku va ku ri wa yena i va a humese ni dealership man. Hayi okay, yeah, let's go. Ni xi rafase ngopfu. Thank you. Ni xi rafase ngopfu. Benzi yi kona ZFC. Benson ni nge yi khumbi. Mina na va leswinene me. Hi lexi baby blue. Mi xi vona njhani baby blue vana? Hayi Xi mi endla yini? swa matimba. Hayi blind. Xi mi endla yini baby blue? Baby blue. Xa penga ni nge zi ni hemba ni ku yini xa penga. Swinene xa penga swinene. Baby blue. Xi ndla leswinene. Xa ku ndla xi na leswinene inside it. Yeah. Xa penga baby blue. Xi rhandza hi.
i baby blue. Hi, once more, I go congratulate him, Gagash. I think so that I should name unless mentioning one point for here. Let's see if maybe I want to one. Blue beach. It's a blue beach. It's a blue beach. Ano ko bona lo ship fala subo ndi she bona lo ship fala subo. Bona lo shindra bo. Hala kopho. Imali shinda swilo swendleka. Ilesinene, ilesi. Kuni kusanda ufundisa kwini? Bona loko seniyipfula. Hey, what touch hog name? Shingozi. Thank you, Pindile Remind, for 99 stars. Thank you very much. I appreciate it. 99 stars. Nkombela mina nika the stars. They wanna swinga. Nkanyani Pfumelani Thelma ku 99 stars. Thank you, my people. Thank you for gifting me. Continue gifting me. Not a bonus one. Women runs out on kombela the stars. Sendile Lisa up 50 stars. Thank you. Traka kuatla kuhunza. Lindsay Nika Blue Beach. We call her Blue Beach. Man pala sunroof. Petunia Mpuru akuteka 50 stars Iliani. Thank you very much. Nene listen nene. Listen nene. Kombela kunikwa the stars. But yo gear liver kuli. This is the gear liver. Okay. Gear liver kola. Aramashesha. Hala kopho. Oyida. Okula. Oyida. Ya munhu hlukana kuhlukana. Ti deposit leyi nga yi humesa laha hi nga xava RDP. Ngo ala ntsena deposit leyi nga humesa laha ka movha leyi hi nga xava RDP. Ngo ala ntsena hikuva a ni ngo mi ni zonda ngopfu mara ntiyiso i ntiyiso. Kumbe vuphukuphuku wa yini nga xavanga RDP ni sika swa timovha me ni kombela ku swa ku swi humesa mali yin'we yo tala ngopfu swo ku hawa heta Gaga swi nga kuma ku like in less than 2 years xi va xi hakele xi heta. I vula mali yo hlaya yo vonaka leyi nga yi deposita laha. phuva ni kombela ku phuva hi layini ya mina loko ri DC leti nga ti teka ti phuvini ni kombela ku phuva swi na mhaka ni kombela ku phuva. So hi leswo Gosh, hi i tirheni swinene. Yes, the video I mean like image yo hetelela ku hi update ya hina laha nga yi vekela so yona hi michini a hi xihundla. You can see ku ri hayi movha ta timiliyoni ne. Then vele khe hetela hi kokwani Fonyonyo. There is a reason yo vele video lezi hi ta yi endla mara hi ngo sungula hi twa hi update yona vele ku yi tiyila ku ndla e resort mara hi tlhe yi kombisa another detail mina our opinion leyi a ni na yona vele leyi a hi twini ku yi rini la kokwani Fonyonyo la. Okay, let's go. Swi vula ku khomberiya ta hi laya ri ta so ra ku pfala hala la ku ndla mapurasi hala va nga kona hala hale hinkwako ku sukela la ka nsinya lowu fanele ku famba xitopo nosese lexi nga ta pfala hinkwako hala la ku ndla purasi hala haleni wa ntandla swa ti-resort na na ti-interest show. Okay, ti-accommodation swo tanihi. Okay. So ku lala ntiyiso me idea leyi mhani ve na yona ku ya hi ndhawu leyi ku swa ti-resort mina ku hi mina perspective ya mina vele a ni ve ni kha ni swi ranka as high up there in terms of business wise mara ni tsakise hikuva yi kha yi kombisini ku vele ku yi ta tlhe yi kha yi endla na swa masimu lani vhele ni ku idea mhani a ni ve na yona like with proper connections masimu i ya kule ngopfu ya kule ngopfu vanhu vo tala va dile swilo swa masimu ku na mali yo tala swinene emasin'wini. So I was like okay ku se a na hala ku sola even mo ku ya hi location ya ndhawu leyi ku hi resort mi ni ta xinjhani kule so but hayi since yi ta connecta na swa masimusimu ni mi ni ve ni ku hayi mhaka kahle swinene. So location vhele a ni kha ni languta video yona ni kota ku yi vona ku yi le kwini ni ku zama ku va ni yi kombisa la. So kahle hi kwale ka xikukwana kwalelo ni kha ni languta that video ndhawu yo hlupha ndhawu yo hlupha. So a hi tlheleleni eGiyani
ya hi kota ku vona that area kambe ri xikokwana misi ni mihleketa mi hi le giyani so ku ya hi video leyo a yi hi endla ya yi nghene somewhere around here yi nghene somewhere around here as you can see ya yi nghene hi patu leri ku ya hala ndzeni so i patu leri ro hundzele ka xikokwana hala mi va mi kha mi suka giyani hala hi loko mi va mi kha mi ya ka xikokwana mi va mi kha mi fika ka xikokwana loko se mi fika hala so ndhawu ya kona mi ngheni laha ku na ndhawu yi nga kona la on your left i ndhawu leyi Aksha Bliss Family Park ku na family park la ka left ya n'wina la mi ngheni ro patu leri loko mi lava ku ya ri kwale ka kokwani Fonyonyo le then from there i ku va mi nghena hi patu ri mepe lowu ni ta ka xinjhani na inako a ya ha connecte na Centurion laha apologies for that mara ni ta hatla ni mi fikela la mara swi ni onherile swilo leswi mara ni nga edit ku kombisa ku nkarhi wun'wani ku pfa ku na ti-challenges ne ya a na ha yi ri laha so ya okay as ni nga mi kombisa actually before xikokwani before se mi nghena ka switandi swa ka xikokwani laha ku na ndhawu on your left here yi nga na stop na se mi ngheni patu ra loko ni kha ni cheka laha swi tikombe na ku ndhawu liya na leswi hi nga fambisa xona kokwani Fonyonyo na ku hi nga va hi kha hi hindza la yi nga yi ri somewhere around here somewhere around here ka this section la section leyi nga la somewhere around here laha ndhawu leyi nga ta va yi kha yi ri kona ni xoxo ngopfu ku hinkwenu but if maybe here or here a ni tuka va basa kwini to be specific but it's somewhere either here or here before hi fika ka tiyindlu leti nga le it's somewhere around this land kwala hi nga koho kwala so ma swona ku loko hi kha hi languta based on xikontirinyana ni twi na ku yi va yi ri a bit far for a resort ku twisisa ka mina so since yi ri kombisa no yi ta tlhe ndla na swa ti-farm hayi ni nga vula tani ku hayi I fully support him yeah I feel like yeah as a farm to be honest yi nga tirha ngopfu na ku hi ndhawu ya kona location ya yona yeah ko leswi ni vonisaka swona because I feel like resort yi fita ngopfu va yi at least yi nga vukule ngopfu na le patwini ya ku ri ndhawu leyi yi nga na makete ya yona ya vanhu so lama swi hi loko lexi njhani ku na ti-factors to tala ni ti vona ku ti ri kona but as a farm I believe it can work properly it can work properly ku twisisa ka mina ko mavonelo ya mina on very loko hi fike hi phawula guys mina hi leswi ni swi twisaka xiswona so yi nga handli yin'wana na ta mistake yo fana leyi nga yi endla hi damani woko ni yo mi fika mi kuma ku location yi nga fika yi nga vi kahle so hala a yi endli swilo swi va kahle like loko a yi wun'wana munhu a yi ta vheta hi ku swi endla as a farm once hi ku twisisa ka mina ni twi na ku risk yi va yi a bit low because with proper connections yi nga supplya swakudya vhele ku twisisa ka mina so leswo in overall ni nga vula tani ku congratulations to him kokwani Chauke yi tirheni swinene land yi very important yi kombisini ku van'wana va kha va hi offera 10 million yo ala for land yi right kwalaho loko yi arini land yi very important yi very important ku va munhu a va na land yi na mali kahle va na mhaka leyi so yeah hi leswo guys loko ku ri a mi nge za mi subscribe ni ta kombela mi tlika kunjhani mfu njhani ba hi pfukile ma xi tiva Xitsonga 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 ni Xitsonga a ni ri lexi nga mama xona hi ririmi ra mehe lero okay na mhaka yin'wana laha ni khome 50 rand leyiwani loko wo ni hlayela a wu yi teki loko wo ni hlayela tin'hweti ta lembe kusukela ka Sunguti u ya fika ka N'wendzamhala u nga phazamangi wa yi teka 50 rand ya wena fane yi khoma hi mani fane yi khoma n'wi hlaya tin'hweti ta lembe kusukela ka Sunguti ma fika ka N'wendzamhala mi nga phazamangi nyenyenyana nyenyankulu dzimanhloko xixikana N'wendzamhala Khotavuxika Ndzati